إن سارة. كلمة اللي ما كانتش تخرج من مخي وقت اللي كنت أتنمر اللبسة بالكلوري في ديا رجال من عند مسيري جاكوب. ين كنت ال11 اللي بين تياو إزدا الأول ويهت من المحبوبة راكل تياو. ديك اللبسة كانت أكتر من بيتشادرا بريتسيوزا، كانت سيمبولو تالمحبة بريفرنسيالي تياو ليا جوزيبي. دين الستوريا تستا تديرلك فاميلياري. فورسي تفشي بتجيت منا، إما داك اللي سنكشفه ومش سيكون بس داك اللي ديجا سمايت دوار الستوريا تياي. سنقسم مياك ديتالي لقت ما جوز بوستي سبيشالمنت دوار هي جودا. متى كلي 17 سنة بديتي كل هولمسترام. نايت لكن سترام باش كن يدر ريالي. كن إيسو فيزيونيت تالفطور. في واحدة منهم ينهوتي كون نفالقة نور بروقات الطعام. القتة تياي تقايمت والقتة تهو تنزلوا قديمي. في هولمة أخرى الشمس القمر و11 ستيلا كانوا قت ينزلوا قديمي. بلينجنويتا الزوزية سام داون الفيزيونيت مال الفاميليا تياي. الهارسة مسيري كانت تحليتا تتحسيب وفاشينو. هوتي منها الأخرى بالكمسة ويحبوا الديسبريتس تاعهم. كل كلمة تياي دوار الهولم كانت اتكبر الفويت بينيتنا. التنسيوني كانت اتكبر كل يوم. كنت من نوتا الحارسيت مهبية التحديد اللي كان يقفك كيف نسالين اسكيت من الريزنتمنت. اللبسة بالكلوري كانت صارت ميرا فوق داري والهولم تياي سنتنسا اللي كنت أدني ما نفنشال كلش. داك اللي ما كنتش نفكين لي داك الهولم كان بس البدو. الدستين كان سيهودني في ديريتسيوني اللي قت ما ستايت نماجينا أنكي فلاكتر فيزيونيت ستراورديناري تياي. فودوا نورمالي مسيري بعتني نتشكيا للهوتي اللي كانوا أتيرا والمرحلة في سكم. سبتهم في دوتان من عير ما سوسبتايت لي داك اللقا كانت سد بالدليل الكورس تهايتي. من البوت رايتهم يتكلموا بينيتهم بالمهبي بويتشو من جرفش بسبرسيوني اللي قت موسى ننسى. قبل ما ستايت نفهم إيدين هرش أبدوني. هتفولي اللبسة بالكلوري وتفهوني في بيرني شيف. لكو تدخ تاعهم كن محلات ملايات تيايا لاينونا. أبارتي اللي كنت موجه حفنا البزا صار ديسبراتسيوني متن دونايت لهوتي ستيس كنو أتيبيانا والموت تياي. في الحياة كل يوم تانا كنت نهوس لهوتي ما كنو شهبوني إما أتما ما جنايت لستو يكونوا كاباتشي التالي كفرية. الدوسيات سكم سمايتي لهنا ديفرنتي. كارافانا نيغوتسيانتي إزمايليتي كانت ريسقة. كنم لي سمايت الفوتشي تجودا يسجري الشيلي بياوني بحال السير. على 20 بتشافيدا البريتس تاعها جيت متلا من البير ومودي للنيغوتسيانتي. وقت اللي كنت اتنتيهت البوت من كلش اللي كنت نف هريست الأحر دربلين هوتي. السلويت تاعهم كانوا أتيت كانوا فلوريدزونت فليمكن ما اللبسة تياي متبع بالدم تالموزة البروفا فالسا اللي كانوا سيوزاو بشي أرقب مسيرنا. الدستين كان أتيهودني لين لجيتو أرت تا ميستيري وبوسيبيليتايت مش معروفة. فوست هوتي كلها جودا دايم سبيكا الكومبلسيتا تياو. الريلاتسيوني تاعنا كانت انستابلي كل تانت كنا نعدو من مومنتي تا ريفاليتا درابي أخرى من مومنتي تا كومباسيوني مش مستنية. الرابع ابن تاليا كان يجور البيس لي يكون ويهت من لوليت تان نفس للكبير تشيلبرات ولنقص الزايرين في السد. في ذاك اليوم كيرا في دوتان متى الأهرين كانوا أتيايتوا قدام كانت الفوتشي تا جودا لتقايمت فافورتياي وقال شسيني غوادانياو يك نقتلوا للهونا. كليمو قال كم مش الموتيفات من محبة فراتيرنا بورا سالفالي هايتي. متى سجري الشالي بيهوني للإزمايليتي عزلتري إن أسكروديلي من الموت. عدوها في نسنين ومتى الدستين رجع لقانا فلجيتو رايت راجل مبدول قديمي. جودا إسا أكتر أنسيان وعرف ورا نوبلتا الكاراترو اللي سوربرنديتني. متى بروفايت الليالتا تياو باللي هددتو لنزوم للبنيامين لزارهونا بحالا بريجونير جودا أفرى ليلون نفسه من فلوكو. الراجل اللي داربا كان حسام في البيخ تياي بحالا السير إسا كان لسلي ساغريفيكا الليبرتا تياو ستيس بشي بروتيجي للهونا الزاير ويفضل المسيرنا من تلفة أخرى. دان التبديل في جودا كان سيمبولو تا ترانسفورماتسيوني أكبر في الفاميليا تانا. العيرة والتراديمنت تالباسات كانوا أتياتو لوكال رابطة أكتر بروفوندا إفورماتا في البروفي وفي الصوبة سينشيرا. فلجيتو جيت مبيوه للبوتيفار الكابتن تالبوارديا تالفراون. السوتشيس كان يكومبانياني في كل بيتشاشول ومالايرت لايت من سمبليتشي السيرة الامينستراتور تالدار كلها تياو. بوتيفار كان يفضى فيها كومبليتامنت وفدالي في دية مشية الجيت كله تياو. تحت الامينستراتسيوني تياي الجيت تياو زديت والإنفلونسا تياو كبرت في الأورتي تالفراون. إزدا بحال ما السفيدي كانوا يحبوا يقسموا طريقاتي إلي زمن النوتا اللي مارت بوتيفار كانت اتندونا بالبريزنسا تياي. الهارسيت تاعها اللي في البيدو كانوا ديسكريتي صاروا دايما أكتر انسيستنتي. بديت تفتشني متى كانت وحدة الاستدينيت تاعها صاروا أكتر اسبليتشيتي كل يوم. الريفيوتايت لافانسي تاعها ريبيتوتامنت كونشيوتا الفيدوتشيا اللي بوتيفار كان اتيبوجي فيها. يوم منهم متى الدار كانت فويتا عملت لحر مصة تاعها. أبدت المانتيل تياي تسيجي لنرقط معها. هربت وهليت المانتيل في ديا. الريفيوت بدل الشوقة تاعها في فينديتا. العيات تاعها دها المدار كلها تاكوزاني اللي بروفايتنا جريديشيسس والمن.
u rit il-mantel tiegħi bħala prova tal-gidba tagħha. Il-korla ta' Potifar kienet blaħnina. F'daqqa waħda mill-amministratur rispettat sirt priġunier komuni. Il-ħitan tal-ħabs tal-farawn ħadu post il-kmamar lussużi fejn qabel kont nikkmanda. Id-dlam tad-dunġon kien f'kuntraст max-xalar tal-pożizzjoni li kont nokkupa. Għal darb'oħra tlift dak kollu li kont ksibt. L-ewwel il-familja u l-libertà tiegħi. Issa ir-reputazzjoni u l-pożizzjoni tiegħi. Madankollu xi ħaġa fija baqgħet soda l-integrità tiegħi. Anke fil-qiegħ ta' dak il-ħabs kont naf li kont għamilt l-għażla tajba. Il-prezz tal-unur huwa għoli, iżda l-prezz tad-diżunur huwa ogħla. Il-ħabs sar id-dar il-ġdida tiegħi, iżda mhux id-destinazzjoni finali tiegħi. Anke hemmhekk, fost il-kriminali u l-minsija, żammejt iċ-ċertezza li l-istorja tiegħi kienet għadha ma ntemmitx. L-istess qawwa li kienet mexxitni sem kienet qed tipprepara l-kapitlu li jmiss ta' ħajti, kapitlu li ħadd ma seta' jbassar. Fil-ħabs tal-Faraħun skoprejt li l-qatat ma setgħux irażnu l-kapaċità tiegħi li nirnexxu. Il-gwardjan meta ntebaħ bl-imġiba eżemplari tiegħi fdali responsabiltajiet. Dalwaqt bdejt nissorvelja priġunieri oħra, inġib l-ordni fil-konfużjoni ta' dak il-post mudlam. Fost il-priġunieri kien hemm żewġ impjegati tal-Palazz Rjali, il-kap tal-Kuppiru u l-kap tal-Furnara tal-Faraħun. Fil-għodu wieħed innutajt li kienu mħasba. It-tnejn kellhom ħolm li kien qed jinkwetahom. Il-Kuppirra tliet frijaj tad-dilja li bdew iżersqu u jipproduċu għaneb misjur li hu qasar fit-tazza tal-Farawn. Għal-Furnar tliet qfif tal-ħobs fuq rasu bla safar jiklu l-kontenut tal-qoffa ta' fuq. Interpretajt il-ħolm tagħhom, fi 3 ijiem il-Kuppir kien se jerġa' jitqiegħed fil-kariga tiegħu, iżda l-Furnar kien se jiffaċċja l-eżekuzzjoni. Klimi seħħ eżatt kif kont bassart. Tlabt li l-Kuppir jiftakar fija meta jerġa' lura fil-palazz, iżda nesa għal sentejn sħaħ. Iż-żmien fil-ħabs kien jitkaxkar. Kull jum kien jidher isu eternità, immarkat biss mir-rutina monotona u l-ekumbijiet tal-ħajja l barra mill-ħitan. Madankollu użajt dan iż-żmien biex nirrifletti fuq il-passat tiegħi u nsaħħaħ il-fidi tiegħi fil-futur. Il-ħolm li darba kkawża r-rovina tiegħi issa sar don ċavetta li dalwaqt kienet se tiftaħ il-bibien tal-ħelsien tiegħi. Lejl wieħed, il-Farawn kellu żewġ ħolmiet inkwetanti. Fl-ewwel waħda 7 baqriet ħoxnin u sbieħ ħarġu min-Nil, segwiti minn 7 baqriet magħluba u koroħ li belaw li ltaqa' bilhom. Fit-tieni ħolma 7 żbul mimlija u tajban belaw minn 7 żbul nixfin. Ħadd mill-orrif tal-Eġittu mar nexxielu jinterpreta dawn il-ħolmiet. Kien f'dak il-mument li l-Kuppir fl-aħħar ftakar fija. Semma lil Farawn iż-żagħżugħ Ludi li kien jinterpreta l-ħolm fil-ħabs. Fi ftit mumenti ġejt imtella mid-dunġjon, imqaxxar u mlibbex kif jixraq biex nidher quddiem is-Sultan tal-Eġittu. Quddiem l-aktar tronsetan fid-dinja magħrufa, żammejt il-kompostura tiegħi. Ma kienitx il-qawwa tiegħi li kienet qed tigwidani, imma xi ħaġa akbar. Meta l-Farawn qasam il-ħolm tiegħu, l-interpretazzjoni ġiet b'mod naturali, 7 snin ta' abbundanza kienu se jiġu segwiti minn 7 snin ta' ġuħ kbir. Din ir-rivelazzjoni ma kienx biss interpretazzjoni, iżda l-prelut ta' trasformazzjoni li kienet se taffettwa mhux biss ħajti, iżda d-destin ta' nazzjonijiet sħaħ. Il-ħabs kien l-iskola tiegħi tas-sabar, u l-ħolm il-biljett tiegħi għall-libertà. Il-Farawn, impressjonat bl-interpretazzjoni tiegħi, staqsa lill-kunsilliera tiegħu, nistgħu nsibu xi ħadd aktar kapaċi minn dan ir-raġel. Qabel ma stajt nifhem x'kien qed jiġri, u neħħa ċurkett tas-siġil tiegħu u poġġih fuq sebgħi. Il-bies tal-għażel irqieħa post il-ħwejjeġ tal-ħabs tiegħi, u katina tad-deb poġġiet madwar onni. F'mument wieħed, minn priġunier sirt l-ewwel Ministru tal-Eġittu. Fl-età ta' 30 sena, sirt it-tieni l-aktar raġel b'saħħtu fin-nazzjon taħt il-Farawn biss. Ingħatajt isem ġdid, Safenat Paneah, u mara mill-elite Eġizzjana, Asenat, bint ta' qassis prominenti. Minnu fih bdejt il-preparazzjonijiet għall-kriżi li kienet ġejja. Matul is-7 snin ta' abbundanza, waqqaft sistema effiċjenti ta' ħżin tal-qamħ. Bnejna mħażen f'kull belt, naħżnu wieħed minn kull 5 tal-produzzjoni kollha. L-ammont ta' qamħ maħżun kien tant li sar impossibbli li jingħad. It-tbassir tiegħi seħħ bi preċiżjoni tal-biża'. Meta beda l-ġuħ, l-Eġittu kien lest. Filwaqt li nazzjonijiet oħra kienu qed ibatu, aħna kellna biżżejjed riservi. Il-Farawn kien jibgħat lil kull min kien ifittex li kelandi, jgħid, morru għand Giuseppi u għamlu dak li jgħidilkom. In-nies kienu impressjonati bil-kapaċità tiegħi ta' amministrazzjoni u tbassir. Lil-sir Ludi żagħżugħ li kien jinterpreta l-ħolm issa kien qed jikkontrolla l-ekonomija tal-akbar potenza tad-dinja antika. Kelli żewġ tfal, Manassi għax l-Alla ġalni ninsa tbatija kollha tiegħi, u Efraim għax l-Alla ġalni nirnexxu fl-art ta' tbatija tiegħi. Kont nivvjaġġa madwar l-Eġittu kollu f'karru rjali bħabbara jħabbru l-wasla tiegħi. In-nies kienu jbaxxu rashom meta kont ngħaddi, ma kinux għadhom jarawni bħala barrani, iżda bħala s-salvatur tagħhom. Madankollu, f'nofs dan il-poter u l-glorja kollha, mistoqsija waħda baqgħet tippersisti f'moħħi, x'seta ġara mill-familja tiegħi f'Kanaan. It-tweġiba kienet waslet biex tasal, miġjuba mill-istess ġuħ li kien ollini għall-kobor.
Il-kapitlu li jmista l-istorja tiegħi kien se jgħaqqad il-passat u l-preżent b'mod li qatt ma stajt nimmaġina. Kienu għaddew 22 sena minn meta kont imbieħt bħala l-sir. Fil-pożizzjoni għolja tiegħi kont nissorvelja tqasim tal-qamħ lil diversi nazzjonijiet. Ġurnata waħda 10 irġiel minn Kanaan deru qudiemi jinżlu għarkubtejhom. Qalbi waqfet, kienu Ħuti. Ma għarfunix. Iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li kienu biegħu bħala l-sir issa kien raġel ta' 39 libes bħal nobli Eġizzjan, jitkellem lingwa barranija permezz ta' interpretu. Imma jien għrafthom mill-ewwel. Kull wiċċ ġab miegħu memorji li żmien ma rnexxielu xi ħassar. Il-ħolma ta' żgħożiti kienet qed isir realtà quddiem għajnejja. Tiftakar meta fil-bidu ta' din l-istorja rrakkontajtlek waħda mill-ħolmiet tiegħi. Dik dwar il-qatet tal-qamħ ta' Ħuti li nxteħtu madwari. Issa Ħuti kienu hemm jinżlu għarkubtejhom qudiemi. L-ironija tas-sitwazzjoni ma għaddiċ minn fuqi. Ġew ifittxu l-ikel ħajjithom issa f'idejnhom li kienu warrabu. Żammejt l-emozzjonijiet tiegħi taħt kontroll u trattajthom bħala barranin. Akkużajthom li kienu spiji. Huma protestaw u kixfu dettalji tal-familja tagħna, aħna tnaxilħu. Li żar wieħed baqa' ma' missierna u wieħed m'għadux magħna. Jiġifieri Benjamin hija żgħir ma kienx magħhom. U jien milli jidher kont mejjed għalihom. Qedtilhom iġibu lil Benjamin bħala prova tal-onesta tagħhom. Żammejt lil Simeon bħala raħan u bat lill-oħrajn lura bil-qamħ, filwaqt li bil-moħħbi poġġejtilhom flushom lura fil-boros. Meta sabu l-flus, tweruru beżaw li kienu se jiġu akkużati bis-ser. Osservajt l-inkwiet tagħhom b'sentimenti mħalta. Parti minni ridet tikxef min jien mill-ewwel tannaqhom u taħfrilhom. Parti oħra ridet tkun żgura jekk kienu xinbidlu, jekk Benjamin kienx se jkun fi żgur magħhom. Il-ġuħ li ġabhom għandi sar l-għodda tiegħi biex nittestja l-karattru tagħhom. F'wiċċhom rajt il-pis tal-ħtija li kienu qed iġorru għal 20 sena. Fil-kliem imħasseb tagħhom, irrealizzajt li t-tifkira ta' tradiment tagħhom kienet għadha ddejjaqhom. Huma u jitilqu lura lejn Kanaan, għajt waħdi bil-ħsibijiet tiegħi, konxju li l-laqgħa li mistana kienet se tkun saħansitra aktar drammatika. Kollox kien lesta għall-laqgħa mill-ġdid li kienet se tbiddel mhux biss ħajjitna, imma d-destin tal-familja kollha tagħna. Benjamin, ir-rabta li kienet taqadna, kien se jkun iċ-ċavetta biex niskopru jekk il-fidwa kienx possibbli. Meta Ħuti ġew lura ma' Benjamin, bdejt l-aktar fażi kruċjali tat-testijiet tiegħi. Ordnajt li jitħejja festin, okkażjoni li kienet se tippermettili nosservahom mill-qrib. Poġġejthom f'ordni skont l-età, mill-kbir saż-żgħir, u dan ħallihom mistaġba. Kif seta' Eġizzjan jaf l-etajiet tagħhom b'daqshekk preċiżjoni? Waqt il-festin tajt lil Benjamin porzjon 5 darbiet akbar minn tal-oħrajn. Osservajt bir-reqqa r-reazzjonijiet tagħhom, infittex sinjali tal-ajra antika li kienet kisret il-familja tagħna. Għall-ġeb tiegħi urew ferħa l-preferenza mogħtija liż-żgħir mingħajr ebda traċċa ta' għajra jew risentiment. L-għada wettaqt l-aħħar test tiegħi. Ordnajt li t-tazza tiegħi tal-fidda titqiegħed bil-moħħbi fil-bagalja ta' Benjamin. Meta Ħuti telqu batt il-gwardji biex iwaqfuhom u jiskopru nserqa. It-tazza nstabet ma' Benjamin eżattament kif kont ippjanajt. Ġabuhom lura kollha qudiemi. Ġuda, l-istess wieħed li kien issuġġerixxa li nbieħ bħala l-sir, issa der bħala difensur ta' Benjamin. Irrakkonta kif missierna kien bata bit-telfa tiegħi u kif in-nuqqas ta' Benjamin kien se jerdu. Imbagħad, Ġuda għamel xi ħaġa straordinarja, offra li jibqa' bħala l-sir minflok Benjamin. Dan kien il-mument li kont qed nistenna. Ir-raġel li darba kien bijani għal 20 biċċa tal-fidda issa kien lest li jissagrifika l-libertà tiegħu stess biex jipproteġi lil ħuna żgħir. It-tibdil ma setax jiġi miċħud. Kull test li għamilt kixef aspetti differenti tal-bidliet tagħhom, l-onesta tagħhom, meta ġew lura bil-flus li sabu fil-boros tagħhom, l-għaqda tal-familja tagħhom, meta ġabu lil Benjamin minkejja r-riluttanza ta' missierna, kif elbu l-ajra, meta ferħu bit-trattament preferenzjali mogħti lil Benjamin, u rida tagħhom għas-sagrifiċċju, speċjalment Ġuda, li offra lilu nnifsu bħala sostitut. Ma' kull test skoprejt li l-irġiel qudiemi ma kienux aktar l-aħwa għajjura u krudili ta' żgħożiti. Iż-żmien u ċ-ċirkostanzi kienu bidluhom. Hekk kif osservajt lil Ġuda jitlob għal ħajja ta' Benjamin, irrealizzajt li kien wasal il-mument tar-rivelazzjoni. Ma stajtx aktar inżomm l-emozzjonijiet tiegħi. Ordnajt li l-Eġizzjani kollha joħorġu mill-kamra u ħallejt li l-nifsi waħdi ma' Ħuti. Bid-dmuħ niżel minn wiċċi li sint il-kliem li biddel kollox jien Ġuseppi hukom dak li intom betu lejn l-Eġittu. Ħuti baqgħu mbella ma setgħux iweġbu. Il-biża' f'għajnejhom kien jidher ċar, ir-raġel li kellu seta' fuq ħajjithom kien l-istess wieħed li huma kienu kkundannaw għall-iskjavit. Tlabt li joqorbu u tkellimt bil-ħlewwa, tinkwetawx u tiċċensurawx lilkom infuskom tal-li betuni hawn. Kien biex insalva l-ħajjiet li Alla batni qabilkom. Għannaqt lil Benjamin li beka fuq onqi. Wieħed għannaqt lil kull wieħed minn Ħuti, inkluż lil Ġuda, li t-trasformazzjoni tiegħu kienet messitni fil-fond. Id-dmuħ kien qed jaħsel 20 ta' snin ta' dwejja u ħtija.
Il-faraħun meta sar jaf bis-sitwazzjoni estenda l-ġenerożità tiegħu lejn il-familja tiegħi. Offra l-aħjar reġjun tal-Eġittu biex jistabilixxu ruħhom fih. Bat karrozzini provvisti u rigali biex iġibu lil missierna u l-familji tagħhom. Meta ħuti ġew lura Kanaan u qalu lil Ġakob li kont għadni ħaj u ma mminx fil-bidu. Iżda meta ra l-karrozzini Eġizzjani u sema klimi, l-ispirtu tiegħu reġa' għall-ħajja. Biżejjed qal ibni Giuseppi għadu ħaj. Irrid naraħ qabel immut. Il-laqgħa mill-ġdid ma' missieri kienet l-aktar mument emozjonanti f'ħajti. Ġakob, issa ta' 130 sena, għannaqni u qal, issa nista' mmut fil-paċi għax rajt wiċċek u naf li int ħaj. Stabilejt lill-familja tiegħi fl-art tal-Goshen fejn bdew jifforixxu taħt il-protezzjoni tiegħi. Is-snin tal-ġuħ komplew imma konna maqudin u fi żgur. L-istorja li bdiet blibsa kulurita u ħolma spiċċat f'rikonċiljazzjoni li salvat mhux biss il-familja tagħna, imma nazzjon sħiħ. U li kibru jafu lil sietom u lil nannuhom. Il-ferita tal-familja li darba deret li ma setax tissewwa fejqet. Min kull prova, il-bir, l-iskjavit, il-ħabs, riċ mhux biss bħala gvernatur tal-Eġittu, iżda bħala raġel kapaċi jaħfer u jiġbor mill-ġdid il-familja tiegħu. Illum, hekk kif nara lil ulidi jilagħbu ma' kuġinjhom, u nara lil missieri Ġakob jitbissem kuntentizza, inħoss gratitudni profonda. Iċ-ċiklu ta' għajra u tradiment li kważi qeret il-familja tagħna nkiser, u minfloku nibtet wirt ta' mħabba waqda. It-tunika tiegħi ta' ħafna kuluri, darba simbolu ta' firda, issa nbidlet f'mantel ta' għerf u kompassjoni li nittama li ngħaddi lil ġenerazzjonijiet futuri. Irrealizzajt li ħajti ma kienx biss l-istorja tiegħi, imma li kull sfida u kull mument ta' uġieħ servew għal skop akbar. It-tifel tal-ħolm sar ir-raġel li għamel il-ħolm realtà u biddel il-ħmar il-lejl fidwa, it-traġedja fi trionf. Iż-żagħżugħ arroganti li darba kien jirrakkonta l-ħolm tiegħu bidburija nbidel f'raġel umli, kapaċi jara li ttalla tigwida kull pass ta' ħajtu. L-istorja tiegħi mhijiex biss dwar it-tluħ għall poter jew ir-rikonċiljazzjoni tal-familja, imma dwar it-trasformazzjoni tal-qalb tal-bniedem. Permezz tal-provi, tallimt il-valur tal-maħfra, tal-perseveranza u tal-fidi soda. Jalla l-istorja tiegħi servi ta' ispirazzjoni għal min qed jiffaċċja l-avversità u tfakru li anke fl-aktar mumenti mudlama hemm dejjem tama ta' għodwa ġdida. Il-paċi u l-barka tal-għoli jkunu miegħek, jigwidaw il-passi tiegħek kif igwidaw tiegħi. Salla għali mistana.